missionary meichia te zinga nuhwai sen le pathian ta na thi huam tam takan oma mizo zinga po meichi hwai sen tak tak pathian ta na nun hlan ngam an omani voina po nuhwai sen Mary Slessor chungchang khan zirdon ani December ni sang khazaria somli pariat khan Scotland ram Aberdeen khwa Mary Slessor chu alo pianga anua dandia an pema ama hinau pang harwang le hwai sen tak mai ani a zan khat chu kholaya akalla hian tlangwal om thadu lo rual hian an hual thut maya an zinga ho tu pa ber chuan shui mora thir siam tak thun zom hi Mary mai zona chuan a thian lau meya chu siam sei chuan a mai chu anai tel tela ma se Mary chu a che ei lo chu thil chuan amin mul atan chum mak to nuwa po chuan launa pakhat ma alalan tir chuan lo awangin tlangwal ho chuan hwai sinan ti ema an ngai sang ru hle meya an ho tu pa chuan mak ati ema ti boy chhun zoma hnekin ikal na tura chuan kalla kan zui ve angche ati ta zoka Mary chuan an rong bol na hmuna shwai chu thadoni na sia ti chuan a shwai ta a Mary te rong bol na hmuna chuan ama puitu an chang ta hloma an ho tu pa phei chu a pian thar pha hialani mi te an chan pui dan te Mary theile chan hai an khongai dan te le pathian thu an shil dan te an mu chuan mak an ti ema an ril ru an ne hle mai ani mi huai sen abik takin pathian ta na ding net te hi arukin mi in an ngai sang thina pathian tan mi te mu sit ka ra po idin ngam tla chuan arukin mi ten an ngai sang ru reng che a pathian ni lama atang bok ti shereng don nia kumsang khazaria somsari pali khan amingai san eme missionary ropui Dr. Livingstone a boral thu an sheta a aril ruk ve thin missionary ni achak na chu akai thona sale zwalta a apa boral to a una te pani po an risel na a thatle to awang chuan in lampang ngai to alo ngai to lutuk lo nen missionary akal chu atum ta burur meya anu ne na chuan missionary ni tora kal chua chu a handil ve ta a anu chuan Nigeria rama khalabar khwa a mi cheng te molzia le an kho sakdan te alo ve thin a chuwang chuanin chumi hmunakal tur chuan atita a kumsang khazaria somsari parok ogas ninga khan Mary chu kumsom ni pariat mi ni in Liverpool atangin Africa panturin longa achuanga thakhat nuwa chuan khalabar chu an thleng ta a arong bol na tur mun a thleng thei shim po chu Mary chu alom em maya chu mi khomi pui te chu Africa mi hring zinga an musit ber te an ni a Mary chuan khalabar khochan chin du om lo deuh chu a hresa cheu boka khalabara chuan doi thiaman tama doi manga inti thai chu a hluar em boka doi chuan an khwa chu lo khat ne kher mai an mol ema pui thun a thak an boy puina sa a an hlau em bokani kho pakhat lal lo thita se anu puite zong an thata poi soi lo midang tam takan thattel bok a chutia anti chan chu mithi khwa a an lal zui ve tur an ngai wang ani ramhoi ne na thisen hlan an chinga mishing lu ru ro te hi mitam takin pathian biakin an be boka miswal an shemin turte an manga turin an shai hlum mai chinani nu in phir lo hring ta sela thiang lawa an ngaya wangin no sen phir te chu an ti hluma a hring tunu chu ram hnuaya ril trama thiturin an hnut chhia bok thin ani dandia omlain heng chanchin zong hi shevek to a ma se pathian menga heng mishing te chan chuak tur hiana in peya a hlau na te chu da bawin hwai sen takin chu amabak thim tak mai chu pathian ta na tharau bote chan chuak turin a pen chuak ta ani Mary chuan kati thei tok chu iswa chanchin soi he ni a atul angselin pathian nin ma alo lamayang ati ani kalabara chuanin omhun ten han beng belve a pathian rong bol chu achanta a chutia rong a bol chhota ka chuan an thil ti dan a thlak tak te chu simtir tumin a beya nausen phir le a hring tunu laka nun rong taka an che thin te chu adu lo hle maya nausen phir an pailai te chu changin Mary chuan a thei angin nausen te chu a chhar khoma a enkol seiliana chutia an
lo seilen nu chuan in lama ama chan pui tu tangkhai takan ni ta hloma chungba ka chuan sal meichhia te fa chu enkol tu omdon lo awangin an pai thina chungte chu Mary hian alo chan chuak bok thin ani Mary chuan a rong bol na chu zau zela du ta a pathian thula shilmi alo na le shil khat na deuh hmuna te chuan akala a thei angin mi te a tan pui zela ti chuan damdoi le hliam enkol na tur te kengin luidung zo in akal thina akal konga chuan kholo om ang ti tlo zelin an mamo ang te ti sakpa in pathian thu a shil thin ani khalabara kum som panga vel om nuwa chuan a rong bol na chuan ra thatak a chua tharau bo tam tak chan chuakin nausen phir som nga pakhat enkol bokani a rong bol na konga a har sat na to zong te na mai lawa pathian puina tel lo chuan mihring chakna in a tor thei phak bak ani Mary chuan arin pathian chu hria chian awangin har sat na hmuna po azam ngai lawa pathian in ra du om tak po ape ani Mary chuan enga nge ka zamang khovela lal berta na thok kani a ka rong bol sakhian engkim ati theani ani kumsang khazakwa pasari khan adam lawa adam lo na sat awangin Scotland lama ho turati ani a nuam save dewa a ho theinan sarkar mi poimo ten a ho kong tloanin an troi omani Scotland a chuan a thian nu PM Crindlin ne na chuan a enkol lai mi panau pang kumruk mi dananen chuan an thlenga Mary hian missionary rong bol na angai poimo ema missionary ta na in tong trai don ani chuan nakin ngak su tu na tong trai zog ro ti in missionary te din mun sia in tong trai sak reng an tul zia asoyani January ni som sang khazakwa som panga khan jing in khom tura akal chu akal chalei thei der lo maya atu ka phei chuan adam lo na sale to a phir enkol zinga panga te an ompuya pikoi le Dr. Robertson at anron thleng ve wata damdoi te pe in ai thei tur ang cho ten pe boka January ni som pathum alo thlen chuan chu thlara huai sen tak chuan athla zar pharin khovel she om achwa santa ani aboral hian kumsom ruk paruk mi ni in kumsom thum pakwa zet missionary na athok man bok ani pathian tan engkim huama rong bol tu tha ini ve du chuan tuna changin kaushan bel apoimo a Bible le tong trai hi a rong bol tura in buat sai na thaber ani